Thutha wa kwandikithia cira igoti-inĩ rinene ria Naivasha makenda mariho ngarama nĩ ndemu ya Patel aria mahutirio nĩ mutino wa ndemu ino makoretwo makirumirira kihoto kiao kuhitukira kiama gĩa kuhuranira ihoto ciao mundu wihoko wao uri no makariho ngarama. Wanakuambia ati kesi imetupiliwa, msikubali hayo sasa. Na umuthi utongoria wa kiama gĩkĩ uma na gĩikaro na andũ aya mwena wa Solai muoroto uri kumamenyithia haria cira wao ukinyite undu uria utanakinyanira thutha Maabitha borithi kugeria mucemanio guthii na mbere na itumi cia tabania matikumenyithĩtie honge cia ũgitĩri igũrũ rĩgiĩ mucemanio uyu. To meet the victims of the Solai dam tragedy that happened a little over 2 years ago. But we've been told that we can't meet them. The police have prevented the meeting from taking place, and they were going to use tear gas or violence to disperse the meeting. The objection by the police is that we did not notify them to hold this meeting. Nĩ manyururĩtie ikinya rĩrĩ rĩa Maabitha borithi makiuga mauma macemania na andũ anyinyi na nĩ megũthingatithĩtie mawatho ma ministry ya ũgima wa mũingĩ. This meeting was a consultative meeting between the Kenya Human Rights Commission and the Solai victims. This is a meeting between a lawyer and a client. A meeting between a lawyer and a client is not one of the types of meetings which under the Public Order Act is required to be licensed or to be given permission by police before it can go on. Muingi uria wahutirio ni mutino uyu ni uthiite na mbere na kuririra kihoto kiao ukiuga muturire wao nduri wacokereria kuma riria mutino uyu wa ndemu wahanikire. Tunaambiwa kesi kianda kuisha, ngojeni kesi enda kuisha, ngojeni. Hiyo wakati yapatana tuambie tungoje tunakula nini? Msaada ikikuja basi waathiriwa wenyewe tujulikane kwa msaada. Msaada ikikuja nasikia imeenda Ruiro, imeenda Pandi, so waathiriwa wenyewe tupate msaada. Unakuta list ya waathiriwa. Hiyo list ya waathiriwa kutoka kama watu 5 peke yake ni waathiriwa. Hiyo ngine tuna watu wa mashamba hapa Nyandarua peke yake ni wanakula. Siku ya ndemu ilikata tuko na tabu sana. Watoto waliaga, ndemu ikaenda. Hata tukienda hata saa tuende kwa shamba yangu. Uwezi kuvita. Ile ndemu ilikata mtaro kubwa. Hata tiga iwezi kupita. Ndemu ya Patel yatuire thingo makiria ma miaka 2 mithiru na gucungirira iko cia andu matanyihire 47 na guthukangia indo cia mamilioni maingi ma mbeca na gukoretwo na macira magithii na mbere megemainie na mutino uyu. Kama hii mkutano ilifanyika leo tulikuwa tunafurahia sana kama tungelipwa. Hiyo shamba kiingia hakuna kitu inatokaga. Tunaomba serikali isaidie sisi. Na kwa vile tuingia kwa hii chama tulikuwa tunafikiria tutapata usaidizi. Na tunafurahia sana hii mkutano ya leo. Tulikuwa tunafurahia tutapata kitu. Kiribotera Kameme TV, ritwa riakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.